Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay iba sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20. Awan nalintag a tao dito'y daga, adi agbiddot kan kanayon a nainbag ti aramid na. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anak, intong bigatin nga gawid kami, tatumulong kami pa iti trabaho dito. Wen, anak ko. Tanay, adumat ti sa nga iliyaw. Agawid kayo itan nanang. Nakababain. Pasig ababak ng kisa nga ili da ando. Iso nga agawid kayon. Tadi kay mangibabain. Kanaysa, saan akayat ti ina ni Ando ti idadar ayo. Iso sige, agawid kayon. Anak, Ala, intang bakit? Agawid ta. Sa nabalita na imatangan tamutan ti kalay sa ti anak ta. sige. Ing kami nga rudan. Sige anak, ing kami. Anyan ti anak ta. Anyan. Ibain na ta. Di na kayahat ang makita na giti kakabagyan ti asawa na. Anak ko rapay talaang anaganak na. Wan nga rot bakit? Pinagawid na tan. Adi na pa'y dinamag no nangantawan no saan. Nasa Iraq iti husto, lakay. Ala? Hindi ka nagsagit na kahit. Uray na sakitan ta. Awaten talat ta. Nasga na maawatan ta ti anak ta. Maibabain laeng numaamuan dagiti babak nang asanga ilida. Anak kurapay talaeng anaganak na. Lakay. Saan ko mangagsaksakit tinakam ta? Bakit? Dayta ti pagsakitan tinakam me, balasang ko. Taibain na kami ti anak me. Una yun ti gayem ko. Diyak ni namnama akastat aramiden na kada kayo. Sa bagay, nakurapay kami mo't ngamen nga agpaiso. Nana, Adda itan ni LV iti balay ti asawa na. Ti anak ti akin ko iti pagpapaayan na a furniture company. no kasta, nagkin natuluyan daken ni Andrew? Wen, balasang ko. Ay, sapay ko mga rod na naragsak to ni LV, nana. Ngamin, playboy day siya lalaki. Amok day ta, nana. Tasigud mo't ang nagpaayak iti kompanyada. Adda iti social a girlfriend na. Ngamjak amo ti makagapo ang nag-break da. Kasta ka de. Idi kwan, ar-arman na ni LV. Kat bilibak ting kalay sana. Idinto ta mata pobre day siya lalaki. Naklaat kami latan nga agasawa, Carla. Idi imbaga na nga agkalaysan. Una yan ni LV, nana. Nagkalay sa gaya man ngam di na pa imbagbag a kanyak. Di nak pa inawis. Kasla di nak best friend. Kan di na mo't sungsong batan, no kas di nga umawag akiti cellphone na. Ay, pasensya amon, balasang ko. Wen nana. Akan sana bale. Tadantual daw nga agpatang kami. Sige, balasang ko. Kahit pasensya amon ni Elve, tadi nakainawis iti kanlay sana. Oh, anya, agpasyarte jay Cebu. Ada ka bagyan mi jay. Ket iji balay danton ti pagdagusan ta. Sige, daday tati ko nam. Sumurot aklat tayo ti kayak mo. Kasta ti kayat ko.
Di ka kumuntray ti anya, manakayat ko. Siyempre, kayat ko tapno makapasyarak man. Awan gayam. Ti kayat ko, saan ka na nagtrabaho? Tasyaklat tan ti asikaswam. Wan, nagsaritaan ta daytan. Nasayat. O anya, naisaganam ka din dagiti masapsapol yung agpasibo. Wan, mama. Di nakawagan iti mama. Kaputasan na ka na irwam akasta ti awag mo kanyak. Ma'am, kunam kanyak. Taday tati sigod nga awag mo kanyak. Wan, ma'am. Di mo baybayaan ti anak ko. Iti ka nito nga dadakas sa mapasama kan kwa na. Kabayatan ti ka dayo ijay sibo. Sika ti pagikarwag. Naawatam ka di ti imbagak? Wan, mama. Ay, ma'am, kunak ko, ma. Kinayat mo tinakikalaysa iti anak ko. Pues, pagserbiam iti husto. Sana sika ti pagserbian na. Nudi kat iso ti pagserbiam. Ngamin, awan kinabaknang mo ngayon kamang mo iti pamilyami. Iso atap na da serbi ti panangikalaysa ti anak ko kad ka. Pagserbian na kami. Wan, ma'am. Pagserbian kayo. Sa wakas, friend, sinong batang matlaangan tawag ko kan ka? Anya ka di ngamin tibagam ten mawag ka. Kumustaan ka laeng? Ngamin, nabayag adita nagkita. Doday talaang tibagam. I-off kon ti cellphone ko. Makasinga ka lang. Awan panawan ko kan ka. Kan mabalin ka di kan umaw-awag pa'y. Ala, inidap na ti cellphone na. Ay, anyan ti ugali ita ni LV. Nakiasawa la itibak nang ngamkas jay matan ti ugali na. Nadya bakay. Apay di ka mangan. Alan, mangan kan. Ay, awan mo't ganas ko amangan, lakay. Apay aya. Saan ngamin amaisi na iti panunot ko ti inaramid ti anak ta kadata. Idi kalay sana. Iwaksim ka di daytan iti panunot mo. Bakit? Lakay. Malakit din. Mangantan. Saan mo na panunutin ti anak ta? Tamok. Maamiris ng tumatlaang abiddo ti inaramid na. Ay na, nagpintas day ti ang parke dito Cebu. May sada ito kabintasan na parke dito eh. Iso nga do at turista ito yung umay dito eh. Kasta ka di? Ibagam mo mabisin ka, ha? Tamapan-tamangan. Sige. Oh, naragsak ka di? Una, kasta unay aragsak ko. Gaputa na saya at tibiyag ko babain kan ka. Ala, umay ka. Agpag na pagnata. Ipasyar ka. Juan Andro, sumursurotakan ka. Katagyaman na. Tanakitak da ito alugar babain kan ka. Talaga naragsakak, Andro. Gaputa si katinaki asawaan. Takas ita. Nakastra ka kiti kastoy kang nina restaurant. Kastoy ti kayat ko bihag. Makapan ka iti kaya't mapapanan. Nagragsak ka. Taado ti kwarta. Ipaay ko ti kayat mo. Agyaman na. O sige, manantan. Oh, kita dagiti kananta. Nag-iimas. Nginginaan amakan. Talagang inginahan na kita amakan dito. Kaputasan na basta-basta na ito ang restaurant. Ngingina na talaga. Para kada kiti babak ng akas kadata. Agyaman na, Andro. Tauray sa anak abak nang kat mairan rano dak iti kinabak nang mo. Adda pa sa lubong ko kada kayo, Nana Nadja. Para kada kayo kan ni Tata Andy. Ay na, agyaman na, Carla, balasang ko. Kat, kumusta kayo ngay? Nasaya at lata, balasang ko. Ay, imbagpaikan ka. Taam muna kami asarungkaran. Hanggang ti anak me, kat nalipatan na kami sa amutan. Ala, baybayan yun, Nana. Iso pa'y apagsaksitan tinakam yo.
Basta ikarkararagan nyo latan ni LV. Balasang ko. Pudno a close friend kami kan ni LV, nanang. Nagbaliwan. Gapo siguro atabak ng tinakiasawaan na. Takas tamot ti tartari gagayan na. Tinarang ay apa nagbiag, nana. Balasang ko. Angam sana ka nagbaliw, nana. Ibilang kulatan ni LV, kas gayam ko. Oh, adda kayo matgaya man, iho? Wen, mama. Ala, umay kan, iho. Adain sagana ka na imas ataraon. Para kang ka, iho. Sige, LV. Pagkatam amin na napasalubong ta kada mamakan, papa, ha? Juan Andrew. Umay kan, iho. Baya mo ni LV amang bagkat kadagiti ginatgatang yo. Wen, mama. Naplancham ka din ti kawaswaro mo, LV. Juan Andrew, nakahangar. Mabit na ang talaan. Oh, adtoy, kompleton. Ada dito yung tinektay mo. Nasayat. Andrew, medyo maditirik na. Mabalin ka di asikan ti mangibagakin ni mamam. Asa anak ang makapaglaba ita. Inton bigat kumalaangan. Aglaba kalatan, no di mo kaya't akapungtot na ka ni mama. Andrew. Tapno kinawatan kayo, adwa. Agtong palkalatan kan kuana. Anya ti araramidam dito si Lecho. Saan ka di nga imbagak nga aglaba ka? Ado ti aramidam dito balay. Hoy, saan amabalin nga agid idda kalatan dita? Agtrabaho ka, tapno maikarom tikan kanam. Apay nga agsinay ka? Di mo kayat ti paibaon? Nasakit ti ulok, ma'am. Sige. Aglaba aglata. Tapno awan maibagayo. Sige lang, iho. Sika ti makam mo. Basta saan mo apaayan ni Cherry iti panangawis na kan ka. Diyak kaya't ngagsakit tinakam na. Uy, mama. Kadwa siguro arabi mi jalaw nyon. Awan parikot, iho. Ibagam ko ni LV. Tay sagana na dagiti kawas ko. Yag na dito yung opisina. Wan. Sige nga rod. Tay bagak ka ni LV. Nga isagana na dagiti kasapulam. Adto yan ti kasapulam, Andrew. Nasayat. Sa dino ka di ti papanam? San nga baga kanyak ni mama no sa dino ti papanam? Taapay nga agimat kay ti badong. Mapan kami jalaw nyon. Andrew? At tagayang babae akaduam? Sino ka di? Ni LV. Siyak ti asawa na. Anya? Sika, ti asawa na? Oh, husto gayam tinakunan ni Mama Susana nga agbibisin ti asawam, Andrew. Anya tinapasamak kan ka? Apay akas kan kwa na lang tinagbalin nga asawam. Pag-aamukat. Pasig, ababak ng ti girlfriend mo. Okay lang, dahita, Cherry. Anda lang araw din asawak. Ada pa'y katulong ko. Sabagay, kasta tinakunan ni Mama Susana kanyak. A pinapanaw nan ti katulong yu. Ngamin, adamatan si mukat. Kat, ti asawam. Oh, bastos pa'y gayam ti asawam, Andrew. Ala, bayamon. Nung nakasagana kan, agbiyahitan nga agpalaon yun. Di ka pa'y nakadalos dito balay? Anya ti araramidam? Uwan, ma'am. Awan pagdanagan nyo. Tagtrabaho kas kasukat dagiti kankanik dito balayo. Nasaya at tamom. Sayatam ti panagtrabahom. Tano wardi-wardi lang ti trabahom. Ipadublik matlakan ka. Uwan, ma'am. Hello, Andrew. Kaano ti sasangpat mo? Sorry. Ngam saan kami pa'y nga agawid. Ngamin, agin enjoy kami iti husto. Among kadi, dudua kami laang dito'y silid. Itad mo day ta cellphone kin ni Andrew.
Taiso ti kayat ko akasarita. Saan asika? Sorry. Ngam nakaturog pa laang ni Andrew. Bye! Anyan ni Andra. Kaslaawan asawa na. Anya ti kaadayo dito eh. Kuha ko maanak ko. Umayak ko mamangibagay ti kwartam. Tag sakit ba't ni nanang mo? Diyak amo, no anya ti sakit na. Iso nga ipa-check up ko kuma. Mabit lang. Atoy. Yan anay yun dito. Saan nga tangag kurang da ito'y 5 gasot, anak ko? Awan nga min apulos kwartami. Anya ti aramidam ditoy, sika, Elfie? Ne, adamot gayam agpalpalama ditoy. Manutinted mo kan kwa na kwarta. Kuha. Sobra kayo, mate. Nagsakit ti pa nagsasaom. Abalayan abaknang. Apay, umay kagkid daw iti kwarta dita anak mo nga agraraman. Ha? Awan maited na kan ka. Ngamin, saan nga ikan ni Andrew iti kwarta? Tamo na nga iparangkap na laeng kada kayo. Sige, tatang. Kayon, kat saan kayon nga agsubsublipay? Nangag mo ti imbaga ti anak mo. Ha? Ingkan, kat saan kan nga agsubsublipay? Nasaya at tasing mangpat kan, Andro. Agsarita ta itinalapat. Asino day siya at Cherry? Gayem ko. Gayem mo? Kat duduang kayo lang iti may sa asilid, itinapan kayo idilaw nyon? Kat, anya ka ma? Diyak amo no asawa ti pangibilbilang am kanyak, Andro. Apay, anya ti parikot mo? Mangmangan ka mat Saan ka mat mabisbisinan dito'y balay? Anya pa lang ti sa pulam? Alakit masahin nak. Nabanugak unay iti biyahe. Alan, masahin na kon. Kumusta ti ipapanyo iti resort iti La Union, iho? Mayat, mama. Kat ni Cherry, nag-enjoy ka di matlaan? Sobra, mama. Mas dawak nga min, iho. No apay asaan nga isutin kalaysam. Unay kayon, mama. Day taman ang tibagayo. Hoy, Elvie! Mangyag ka dito iti danom. Sayatan ti panagserbim ka na kami. Saan akas ta akas la di ka mangmangan iti panagunggunay mo? Makaamo kayon iti kaninyo. Diyak kayat ti agbalin at agabuyo itag na nayon. Ha? Bastos at talaga ti asawam. Surotam, kat ikam iti pagnakman na. Anya, umanaw ka? Nagsaya ti biyag mo dito'y? Ngam pumanaw ka kit din? Mas daawak no apay ana itulok ti kalay sa ta, Andro. Kat saan nakmatgayam ngay ayatan. Ingkalay sa ka nga rod, no di ka ay ayatan? Ibagim laang kay ayatan, Andro. Nagbidutak iti pan nakikalay sa kan ka. Anya? Si kapay ang ti agsaw iti kasta? Akas lada pagkarit mo? Pumanaw akong dito balay. Saan kagayam akasapulan? Pagawanan dagdanang. Tatang. Pagawanan dag. Gaputa inyaw awan nagtitarigagay kong agbiagabak ng limbas tungag idinakiasawa akin ni Andrew. Linaksid kayo anaganak ko. Linaksid ko mat ni Carla na po no agayam ko. Awan na saya at anagbanag. Nadisakit tinakam. Anak, awan na lintag a tao dito'y daga, adyag bigdot. Ken kanayon, anaimbag ti aramid na. Anak ko. Ngamsal nitak tinagkurangan kan nagbasulak kada kayo. Pakawanindag ko ma. Kat ako imbag kayo nanang. Hindi kayang nanang. Iremedyo ti gastusan nyo dito ospital. Anak, anya ka di, tinapasamak ka na kayo nga ag-asawa.
Nagbidutak anak asawa kini Andro, nanang. Pimanaw ako ni Jebalayda. Kaputasan ang pamilya ti pangibilbilangan na kanya. Nadikat na lablabas mahingam katulong. Nakastra ka kun iti trabaho, tatang. Nanang, tinulungan nak ni Carla iti pagpapaayan na itang opisina. Ay, imbag man ta tinulungan na kalatta, anak ko. Nasaya at ataon ni Carla, anak ko. Napudno agayam. Wan, tatang. Kahit kasano nga rodan ti asawam, nagsina kayo na talaga. Nagkalaysa kami. Ngam saan kon anam namaan ti panagsinubyan mi, tatang. Ngam no agbaliw, kat kabailan nak nga ipatag. Apikit din na di ka magsinubyan. Ikarkararag tayo dayta, anak ko. Sapay kumata maurnos to ti relasyon nyo nga agasawa. Manunabulan tinapalabas, Elvi. Ang di ka mauray nga agsubli di balay. Kailiw kan. Iso nga'y mayak. No di na kabailan nga ipatag. Yak kayatin tagsublikan ka, Andro. Naamiris ko. Nga oray na kurapay lang ang ti panagbiag mi. Ngam naragsak kami asa nga pamilya. Saan ko gaya makasapulan ti kinarang ay abiyag. No ti kasukat na matkat panangumsikan pan nakasayan. Saan gayam anasaya at ti panagtalag ko iti sanikwam, Andro. Elvi. Sa anak ang makisinubyan kan ka. Aging ga ama panagnakak anapod no ti panagayat mo kanyak. No agbabawi ka asi pupuso. Nakasagana ak ang makisinubyan kan ka. Nasaysayaat nga amerisan tayo pa'y nga umuna, tibo nga tiintay aramidan, sakbay nga agikadang tayo. Nang runa pa'y nga rod no maipapan iti pan nakiasawa. Tao tayo laeng agbidot, ngam domteng latta ti kanito a panagamiris, kat mailintag tayo dagiti nagbidotan tayo. Papagayam, ditan tinaggibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.